Halo kawan, jika korang punya akaun PC Box sudah rosak, boleh cari kami sebab kami ada jual yang jenis universal. Jika korang punya akaun yang lama punya model, susah dapat dia punya PC Box dan sudah tak boleh beli. Kalau nak puang pun bacakan itu wang. Jadi boleh beli ini yang universal type punya lah. Ini universal punya tak akan susah. Kenapa saya cakap macam ni? Tetapi pun kena modify sikit lah. Okay. Jadi ini lung sensor, you sambung sini. Lung sensor. Ini dia punya monitor. Remote control punya receiver. Sambung ini. Jadi sudah sambung. Ini NMC Common Learning Starting. You kena faham loh. Common Learning Starting itu fan punya soket you sambung sini. Okay. Dan ini live, ini neutral. Faham? Sini sambung neutral, sini sambung live. Dan sini pergi auto. Auto punya live. Auto punya neutral, pun boleh sambung sini lah. Semua neutral sambung sini. Ini incoming punya live. Ini pergi compressor punya live. Ini fan motor punya soket. Banyak senang kan? Pun bukan kata nak modify banyak. Tetapi technician aircon yang profesional lah. Mesti tahu lah. Ini. Jadi, korang jika ada minat, sila bagi tahu kami lah. Kami ada supply di seluruh Malaysia. Dan dia kecil pun senang pasang, senang masukkan itu PC box sana punya luang lah. Jadi, ini sengaja kecilkan bagi korang lagi senang kecil lah.